Jotelo ma oyengore korka sirkand Kenya Kwanza osiro paro mar jatend piny geno kanisa manyien e kar jot mare ma Nairobi ka gilose kar chung od bura ma Tiaty. Jaod bura ma Kachiliba Titus Lote gikoni akwede ne ok obedo e kinde mane telo mokalo ne bago rombe par jot mar jatend piny e Kenya ka wach kanisa to koro kelo ywaro. Kinde no jaod bura ma Pokot South David Kosing bende odok ne jatend piny ma ukoni mane en jatend piny machon na ok nyal bedo jatelo makare ma oloyo telo matiyo sani. Tiaty muko hapo? Tiaty muko hapo? Ruto 10 bila break. Wangapi wanakubaliana na television waangalie mbo Tiaty? Hiyo ni Ruto 10 bila break. Ile mtu ya one time. Wacha nimwambie hii mtu anatoka wa Munyoro. Hii mtu wa Munyoro anasema one time. Yeye ndio one time. Mnaambiwa ati serikali ya Ruto ni mbaya kushinda ya Kenyatta. Uhuru Kenyatta. Nataka kuwaambia hivi. Wakati wa Kenyatta na nashangaa wakati Ruto leo anajenga kanisa ndani ya State House akitumia pesa yake, watu wanapiga kelele sana. Naambiwa malaika ambaye anaitwa Lucifer alikuwa mwimba kwaya sana. Akafikiria yeye ni deputy ya Mungu. Mungu akapea yeye impeachment kama vile tulipea Gachagua impeachment. Na alipofukuzwa akaanza kuzunguka na kuzurura na kudanganya watu. Ndio maana nataka kuambia vijana wetu, msijaribu kufuata mambo ya yule ambaye tuliimpeach. Joten Migepe